Lakhipur Online Puthok Jun Gitang Ani Leibak Pokpa Numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada Maruoiba Pao. Apunba Badarpur Maira Pabiluk ki ahum suba mapok kumon pangthokre mai paklaba mahiroi amadi mama singbu ikai kumnakre. Assam University ki oza Dr. R.K. Nirmala Sanada Dr. Soibam Kumar Ningsing Sahitya Mana piragani. Truck driver sing da chatharakpa thawongbu rip kona akan momong da condemn tawkre CM amasung Home Minister gi mathakta pendaba wapam kaya thamkre. Manipur yauna Rajya Sabha ki seat kunmari ki mikhal gi notification thokre June 19 da vote thadanaragani. South Delhi ki Saket ta thokiba building kintharakpada miyoi taruk sikiba matung building gi mapu phare amasung Jiribam da Anisuba Satish Chandra Rai Mini Boys Under 13 Futsal Football Tournament hodokre. Hauzik mapung oiba pau tabirase. Haukiba megi tang kuntra mathoi nongmaijing nimita apunba Badarpur Maira Paibi Loop ki ahum suba mapok kumon thoram maipakna pangthokre. Hairiba thoram asida chahi asigi higher secondary amadi SSLC parikhada mark wangna phangduna maipaklakhraba mahiroi tarada memento amamam piduna pungning thawat ki bagaloinana mama tarada su lingyan fi amamam yanduna ikai khumnakre. Thoramasigi haudokpada ahibam Romilana taram nokpagi warul pikhi apunba Badarpur Maira Paibi Loop ki president Santi Balana mifam mapuoiduna pangthokiba thoramasida Central Committee ki president Benny Misrana mithunglen oina phambakta lingsinki loinana Central Committee ki advisor Syam Kumar Badarpur Maira Loop ki advisor Oza Ibem Pisak amadi laikai gi ahal Oza gi sinphamdagi potharaba Oza Ibungo Chandrakanta Sanjenbam Maniharna chingba Sagnaiba miyoi kayasu thoramasida sarugyakhi makoina hagolagliba mahiroi singda thakat wahi amadi pugning lausing oiba pauta kya bibiduna thauna hapikhi thoramasida yengkhom ongbi aibam sandhyaranina mark wangna phangduna mai paklakiba mahiroi tarada lupa lising amamam khudol tamduna henna mai pakpa oirago haina nanthabikhi thoram loiselakpada program conduct su tobikhibi Maira Loop ki secretary Khetri Mayum Benubalana wangang laduna mama tarada lengyan amamamta oirabasu yanba ngamjari basi aikhoigi dilaibak phabani masi mama amana aphabi mama amada piba ikai khumnajabani amadi matungdasu aphabi mama kaya thorakhigani haibagi thajaba thamli haina thagat wahi piraduna thoramadu maipakna loisinki. Khanganjaba ama Lagliba June thagi tang taret nongmaijing nimit ki ayuk ki pung tara taba matamda Barak Bili Meitei Convention na silangduna Sonai Kalibari Laising ki manakta leiriba Sonai Larikon Sanglenda handak chahi gi higher secondary parikhada chada humpu manga amadi masidagi hena phangduna maipaklakraba Barak Bili gi Meitei mahiroi singbu ikai khumnagadori hairiba thoramasida mahiroi amadi makoi gi ahlaman singna saruk yabinana ba haijaba kaloinana makoi gi marksheet Lagliba June Gitang Mari gi manungda WhatsApp number 936503360 number asida thajin biraknaba Barak Bili Meitei Convention ge Assistant Secretary Laisum Biralal na khangalagli. Khorirol Sandok Loop Wangjing Thobal na pigadaba mana phangadaba miyoi singi ming lauthokre Assam University Silchar gi Manipuri masangi Assistant Professor oina thabak tawribi Dr. R.K. Nirmala Sanana iba matam gi Manipuri wareng ko balarikta Dr. Soibam Kumar Ningsing Sahitya Mana piragani haina lauthokre mana si sahitya bunungsi jaba masung Manipuri sahitya gi damak awangba thakta kudol kya tamlaba miyoi singi damak lanthokpa mana amani panbayai Dr. R.K. Nirmala Sana Kasar District ki manung channa leiba Sonai Chandpur gi R.K. Radamon Sana masung HIC jagi macha ningolni mahak angang oiringadagi sahitya ta thawai jaujaba masung Manipuri lon bunung sijaba loinana Barak Tampak ki nupi aibi singi lakta wari masagi lamda phida chauna kolibi osamani aibi asigi form khrabalarik singdi Manipuri generative grammar marubhumi sida ingagi nong longai rongi wakalon khara amasung matamgi Manipuri wareng panbayai Dr. R.K. Nirmala Sanana nainaroi ama oina manasi phanglakpa si Barak Tampak ki masung Assam University Manipuri masangi chauthok chaningai oiba mingset ma porakle haina pawasina makatarakle
उख्रुलदा पोचै पुसिनबा ट्रक ड्राइवर अमा हातोक पिकिबा अमदी सिक्योरिटी पर्सनल अमा सोखन किबगी थौदोक अदुबो रीजनल इंडिजिनस फोरम फॉर पीसफुल को एक्जिस्टेंस रिपको मणिपुरना अकन ममोंग द कंडेम तौख्रे लुप असिना जुनगी तांग अमदा थादोरकपा चेरोल अदुना हाय चीन कुकी खुलाई पाइबा कांगबुना चथरकपा थौदोक असिदा लेकिद्रबा ड्राइवर अमदी सोख्रबा मियोय अदुगी इमुंग मनुंगी अवाबदसु लुबसिना सरुक यारी हायरदुना थौदोगदुदा लेकिदबा वेस्ट बेंगल दगी ड्राइवर नीतीश कुमार चाही यांखै तरेट अमदी सोख्रबा संगाइप्रो कबुई खुलदगी लिटान पुलिस ता थबक तौबा चाही 35 सुरबा दिसिंगम मरिंगमई गी मफमदा लुबसिना इकाई खुमनबा उठख्रे अमसुंग अशोका पन्नंख्रबा मियोय अदुगी हक्सांग थुना फगलकनबसु ईश्वरदा थोंगी जख्रे रिपको की जनरल सेक्रेटरी एन.सी. खुमन खुदियक पीदुना थादोरक चेरोल अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमसुंग होम मिनिस्टर ना थौदोक अदुगी मतंगदा अकनबा मोंगदा कंडेम तौबा ngamkhide हायरदुना पेंदबा फोंदोकी चेरोल अदुदा चीफ मिनिस्टर ना थौदोक असिबो पांगदबगी थबकनी हाइकिबा अमदी होम मिनिस्टर ना तराइना लौदे हाइना फोंदोकिबा सि मयाई चाबीगी थौंगनी हाइना पनख्रे मालेमगी थाकता लेबाक अमगी सेनमिटलोन अमदी मियामगी पुंसिदा लौरिबा थौदांग अदुबो लुबसिना निंगसिंगलदुना यूएस यूरोप चाइना अमदी जापान चिंग चाखलबा लेबाक सिंगदा ड्राइवर सिंगबो अवांग थाकता इकाई खुमनबा उडली अमदी मखो याउद्रबदी समाज अमा लिंगबा ngamde हाइना चेरोल अदुदा मखाताना पनखे चेरोल अदुना मखातारदुना हाय साउथ सुदान उगांडा माली गाजा स्ट्रिप न चिंगबा मफम सिंगदा टेररिस्ट सिंगना ड्राइवर सिंगबो हातोक पिबा अमदी फारगा रेंसम लौरिबा थौंग असिगा मानना मणिपुर दसु खुलाई पाइबा लालौबा सिंगना मसिगा मानना थौंग चथरी असिगुमा थौंग सिंग असिना मरम ओइरगा मणिपुर असि कांखोंग चाइरबा लम अमा ओहेले हाईवे दा मियाम चटपम फंगनरे लेंगामना फिबम असी लाक्सिनबा ngamdana leire हाइबना चिंगबगी पेंदबा वाफम कया फोंदोरकले असिगुम्बा यूनियन अमसुंग स्टेट लेंगाकी मथक्ता मियाम पुंदुना थेंगनबगी मतम ओइरे हाइना रिपकोना अकनबा वाफम कया थमख्रे लेबाग असिगी राज्य तरागी राज्य सभा की सीट 12 की मिखल की नोटिफिकेशन थोख्रे मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश अमसुंग मिजोराम की सीट अममम आंध्र प्रदेश गुजरात अमसुंग कर्नाटक की सीट मरी मरी राजस्थान अमसुंग मध्य प्रदेश की सीट अहुम अहुम अमदी झारखंड की सीट अनी की मिखल असि पांथोकनी बनबयाय मणिपुर की राज्य सभा की एमपी ओइरिबा महाराज लैसेंब सनाजौबगी थबक पाइबगी मतम जून की तांग 12 लोइरगनी अतै टर्म लोइसिलगदबा लुचिंगबसिंगी मनुंगदा हानगी प्रधानमंत्री अमसुंग जेडीएस की लुचिंगबा एचडी देबगौड़ा केंद्र की मंत्री अमसुंग बीजेपी की लुचिंगबा जॉर्ज कुरियन राज्यसभा की ओपोजिशन की लुचिंगबा कांग्रेस की प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे यावरे मिखल असिगी दमक नॉमिनेशन पेपर जून की तांग 9 फावबा पिसिनबा यागनी जून की 19 भोट थादनगनी अमसुंग नुमित असिमकी नुमिदांग वाइरम पुंग 5 तगी भोट मसिंग थिबगी थबकसु पांगथोकनी साउथ दिल्ली की साकेत मेट्रो स्टेशन की मनाक्ता थोकिबा मथोल मंगा की बिल्डिंग अमा किंथरकपगी थौदोकता मियोय तरुक सीख्रे थौदोक असिदा लेकिदबसिंगी मनुंगदा मंगादी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दमक मफम अदुदा मपान राज्यदगी लाक्तुना लेरंबा माहिरोय सिंगने अमसुंग अमना कैंटीन की मपुनी दिल्ली पुलिस ना बिल्डिंग असिगी मपु करमबीर फारे अमसुंग मखाता बतिजिनबगी थबक चथरे थौदोक असि हौकिबा थांजनमित की नुमिदांग द थोखिबने बिल्डिंग अदु खंगहौदना किंथरकपदा कैंटीन दा माहिरोय सिंग अदुना चाक चानरेंगै मनुंगदा मकोय तरुक अदु नंदुना सिबनी हाइरे माहिरोय सिंग अदु नीट पीजी अमसुंग गेट न चिंगबा एग्जाम सिंगी दमक कोचिंग लौदुना लेरंबा सिंगने हाइरे थौदोक असिदा मियोय 9 रोम फिबम थिना सोकबर नंगखे ममांगदा लेरंबा मथोल मरी की बिल्डिंग अदुगी मथक्ता अनौबा मथोल अमा अयाबा यावदुना सारकपा मतुंग थौदोक असि थोकपनि हाइरे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्तना थौदोक थोकपमदा लाक्तुना यंगसिनख्रे अमसुंग मसिगी मतंगदा अकनबा मोंगदा मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी अमा तौननबा याथंग पीख्रे ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन AJSA न सिंधुना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानाबुंगदा टीम 15 सरुक जादुना अनीसुबा सतीश चंद्र राय मिनी बॉयज अंडर 13 फुटसल फुटबॉल टूर्नामेंट ngarang हौदोक्रे हौदोकपगी मैचदा UPCC ना सिनलोन क्लबपो गोल 5-2 माइथी हनख्रे अदुगा अनीसुबा मैचदा
NFC Notun Bostina Ichel Club po goal Mari Amata Maitian K G Theophil Sahajamal amasung Iqbal Husena match adu conduct biki AJSC gi senior member K Khomjinba Singhana mitunglen oiduna tournament adu hodok biki Thauramda AJSC gi president S Maniton Singhana mipamapu aduga reserve line gi inspector Tikendra Thinguzamna akhanaba mithung oina sarugya ke Ningsing bayai tournament asi Jiribam gi Kalinagar da laiba Saityabrata Raina mahaki laiki draba mapapung gi mingda kachaba tournament ni tournament asi gi ngasi nungtilpung ani makhai taba matamda Algapur YC amadi FC Kagalung ahanba match sanagani aduga ani suba match nungtil gi pung ahum makhai taba matamda UPCC amadi EYC Chandrapur sanaragani Lakhipur Online Channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibata maruoiba paw amukhanna Apunba Badarpur Maira Pabilu ki ahum suba mapok kumon pangthokre mai paklaba mahiroi amadi mama singbu ikai kumnakre Assam University ki oza Dr. R.K. Nirmala Sanada Dr. Soibam Kumar Ningsing Sahitya Mana Piragani Truck driver sing da chatharakpa thawongbu rip kona akan momong da condemn tawkhre CM amasung Home Minister gi mathakta pendaba wapam kaya thamkhre Manipur yauna Rajya Sabha ki seat kun mari ki mikhal gi notification thokre June 19 da vote thadanaragani South Delhi ki saket ta thokiba building kintharakpada miyoi taruk sikiba matung building gi mapu phare amasung Jiribamda ani suba Satish Chandra Rai mini boys under 13 futsal football tournament hodokre Lakhipur Online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare